Mbahaye ikaze mwese ku makuru ari kuvuga ku mutekano w'u Rwanda, aho RDF yahumurije abanyarwanda ibamenyesha ko ibitero byo ku mipaka biburizwamo, igira iti mutuze umutekano urashinganye. Igisirikare cy'u Rwanda nicyo cyasohoye itangazo rihihumura abanyarwanda ko umutekano w'igihugu ushinganishije nta gishobora kuwuhungabanya ndetse n'ibitero bigabwa ku mupaka bihagarikwa. Ni itangazo ryatanzwe nyuma y'aho umwuka hagati y'u Rwanda na RDC ukomeje kuba mubi ahanini kuva ubwo umutwe wa M23 wagarura intwaro ugatangiza imirwano n'igisirikare cya FARDC. Guverinoma ya RDC yari yashinje u Rwanda ko ari rwo ruri inyuma y'ibyo bitero, ko ndetse rushyigikira M23 ku buryo butandukanye, kugeza naho ngo abasirikare barwo bambuka bakajya kuvogera mu gihugu cya Kongo. Itangazo ryashyizwe ahagaragara n'igisirikare cy'u Rwanda RDF ryizeza abanyarwanda umutekano. N'itangazo rigira riti RDF iramenyesha abantu bose muri rusange ko umutekano w'abanyarwanda n'ubusugire bw'u Rwanda bishinganye, kandi ko RDF ikomeje kubizeza ko ibitero byambukiranya imipaka bigabwa ku butaka bw'u Rwanda bihagarikwa. Igisirikare cya RDC gifatanyije n'umutwe wa FDLR bamaze kurasa ku butaka bw'u Rwanda inshuro zirenga 3 uhereye muri Werurwe uyu mwaka. Ni ibitero birimo ibyakomerekeje abaturage bo mu karere ka Musanze nko mu Kinigi ndetse bikangiza ibikorwa remezo byabo. Iri tangazo RDF rishyizwe ahagaragara mu gihe u Rwanda ruri mu myiteguro yo kwakira inama y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma zikoresha ururimi rw'icyongereza izwi nka CHOGM iteganyijwe mu cyumweru gitaha. Ibitero bya hato na hato bya RDC hari ababigaragaza ko bigamije kubangamira imigendekere myiza y'inama ya CHOGM. Umuyobozi wa Komisiyo y'Afurika yunze ubumwe Musa Faki Mahamat yasabye RDC n'u Rwanda kugirana ibiganiro bigamije guhosha amakimbirane maze iminsi hagati y'ibihugu byombi. Kuva RDC n'u Rwanda byagirana umwuka mubi, Perezida wa Angola João Lourenço yahise atangira guhuza impande zombi ku buryo ibiganiro yagiranye na Tshisekedi aribyo byatumye abasirikare babiri b'u Rwanda bari barashimuswe na FARDC hamwe na FDLR barekurwa. N'itangazo rije mu gihe kuwa mbere M23 yahanganye na FARDC guhera mu ijoro ku cyumweru birangira iyitsimbuye mu birindiro. Uyu mutwe yigarurira agace ka Bunagana maze abasirikare ba RDC, abapolisi n'abayobozi bahungira mu gihugu cya Uganda. Bunagana tubibutsa ko iri mu birometero 60 uvuye mu mujyi wa Goma utandukanya u Rwanda na RDC. Bakimara guhunga rero abaturage barijujuse bijujutira igisirikare, polisi n'abayobozi babo bahunze bakabasiga. N'abaturage benshi mu gace ka Bunagana hafi y'umupaka uhuza RDC na Uganda muri teritwari ya Rucuru bijujushe nyuma yaho inzego z'umutekano zabo n'iz'ubuyobozi zihunze imirwano zihanganyemo na M23 zikabasiga. Izi ngabo za FARDC hamwe n'abayobozi bahunze ubwo babonaga ko basumbirijwe n'umutwe wa M23. Mu bahunze kandi harimo abayobozi bose b'inzego z'ibanze bahise bambuka umupaka bajya gushakira ubuhungiro mu gihugu cya Uganda. Kugeza ku mugoroba kuri uyu wa mbere abaturage benshi bahungiye mu gace katagira nyirako, ni agace kari hagati ya RDC na Uganda. Umwe mu baganiriye n'itangazamakuru ryo muri RDC yagize ati turi abantu benshi cyane aho dukambitse. Ingabo za FARDC hamwe n'abapolisi bari Bunagana bafashe inzira bajya muri Uganda hagana mu masambi zishobora dusiga. Yakomeje kandi agira ati yewe n'umuyobozi w'agace ka Jomba yarahunze. Bagiye ejo nimugoroba. Muri make abayobozi bose b'inzego z'ibanze bambutse umupaka turabijujutira. Muri ako gace kandi katagira nyirako abaturage bahungiyemo nta bufasha bafite nk'uko ubuhamya bw'abari baraho ngo babigaragaje. Umwe yagize ati ibintu bimeze nabi hano turi, twahunze ejo nimugoroba bwo yavugaga ku cyumweru. Abantu bari kurara bakanuye amaso, ntabwo turya, ndetse n'impunzi zakiriwe mu miryango ziri kwitabwaho n'abanya-Uganda. Uganda yashyizeho imodoka zitwara abo baturage ngo zibajyane mu nkambi, gusa benshi banze kuzijyamo bahitamo kuguma muri kariya gace katagira ba nyirako. Nubwo leta ya Kongo ikomeza gushinja u Rwanda guha intwaro cyangwa se gufasha umutwe wa M23, umutwe wa M23 wo waratsembye ugaragaza ko nta bufasha na buto urahabwa n'u Rwanda, aho wagize uti habe n'urushinge. Umuvugizi wa M23 Wiringoma yatanze imana nk'umugabo wo guhamya ko nta bufasha na buto uyu mutwe uhabwa n'u Rwanda, ahubwo abarwanyi bawo ari bo bishakamo ubushobozi bifashisha mu rugamba rwo kugura intwaro. Yabigarutseho mu kiganiro agiranye na Deutsche Welle nyuma
y'amasaha make uyu mutwe wigaruriye umujyi wa Bunagana uherereye mu burasirazuba bwa Kongo hafi y'umupaka wa RDC n'u Rwanda. Wiringoma yatangaje ko Kongo ifite ibibazo byinshi bikomeye, ko ari nayo mpamvu bafashe intwaro bakiyemeza gushaka uburyo babikemura. Yagize ati abanyapolitiki bafashe bugwate igihugu, bafata igihugu nk'ikibuga cyabo. Abaturage bafite ibibazo, gereza ni ahantu ho gupfira, nta mihanda ihari, nta burezi, nta kigenda, mu bitaro nta miti. Ngiyo impamvu twafashe intwaro. Wiringoma avuga ko amasezerano yasinywe hagati ya guverinoma ya Kongo n'umutwe wa M23 atigeze yubahirizwa. Avuga ko kandi kuva muri 2013 kuva yasinywa bategereje bihanganye aho bari mu buhungiro, bigeze nko muri 2017 nta kirakorwa bafata umwanzuro wo gusubira mu mashyamba. Ati mu myaka 5 twamazeyo ntabwo twigeze duhungabanya uwo ari we wese. Twabwiye guverinoma ko twataye imiryango yacu mu gihe cy'imyaka 10 ko mu buhungiro uburyo tubayemo tudashobora kubwihanganira, ko yadufasha kugaruka mu gihugu cyacu. Barabyanze. Abarwanyi ba M23 muri 2013 bamwe bahungiye muri Uganda, abandi mu Rwanda, abandi muri Uganda nibo ngo abari muri Uganda no basubiye ku rugamba mu mashyamba ya Virunga, mu gihe abari mu Rwanda bacumbikiwe i Ngoma mu ntara y'Iburasirazuba mu kigo kirindwa n'igisirikare cy'u Rwanda. Wiringoma avuga ko ubwo RDC yari yanze ko batahuka, bo bafashe umwanzuro bakava muri Uganda bagasubira mu mashyamba. Uko gutahuka ngo ntabwo kwigeze kugwa neza RDC, ahubwo yahise ifata intwaro itangira kubarwanya. No kuvuga ko twahise twirwanaho bashaka kudutsemba, bavuga ko tutari abanyekongo, ko turi abanyarwanda. M23 yavuze ko ibyo irwanira birenze inkomoko, ariko ko no kubwirwa ko atari abanyekongo nabyo biri mu bibangamiye. Wiringoma avuga ko amasezerano basinyanye na guverinoma ya Tshisekedi yagena ko abanyapolitiki b'umutwe wa M23 bahabwa imyanya, abasirikare bagashyirwa mu gisirikare. Ngo ni amasezerano agena ko hazakorwa batayo enye zihuriweho n'ingabo za FARDC bakarwanya by'umwihariko umutwe wa ADF. Kuva M23 yabaho nta na rimwe abanyekongo bayitandukanya n'u Rwanda, ku buryo n'icyo kinyoma cyakwiriye isi yose muri 2012 bikageza naho u Rwanda rufatirwa ibihano n'imiryango mpuzamahanga hamwe n'ibihugu bikomeye ku isi. Umuvugizi wa M23 yasobanuye ko nta muntu n'umwe uba ubufasha kw'Imana yo mu ijuru ibizi mu buryo ngo yayitangaho umugabo. Ati twirwanaho uwo bwacu. Avuga ko intwaro bakoresha muri uru rugamba hari izo ngo bari barahishe ubwo bahungaga muri 2013, izo bagura n'ingabo za Kongo cyangwa se izo basahura mu mirwano. Mu kugura intwaro kandi avuga ko hari ubwo biba ngombwa ko bagurisha inka n'inzu zabo. Ati twakoze muri guverinoma dufite amafaranga, dutanga byose byacu muri iki gikorwa cy'ingenzi, tugurisha inka zacu, inzu ndetse n'imodoka. Uyu mugabo yongeyeho gushimangira ko u Rwanda nta mfashanyo rwose na nke ruha umutwe wa M23. Ati yewe habe n'urushinge. Ati habe n'urushinge cyangwa se ubufasha bwo mu yindi guverinoma, umuhati wacu niwo utuma ibyo dukora bishoboka. Aho turi nta mabuye y'agaciro hari ngo tugenzure ibyo birombe, turitanga. Hari ibijumba n'ibitunguru gusa, nta mabuye y'agaciro. Avuga kandi ko abasirikare b'u Rwanda kongerutse gushimuta batari bari kurwanya ku ruhande rwa M23, ndetse ko aho bari ari kure y'aho imirwano yari kubera. Ati abo basirikare barashimuswe. Avuga ko igihe cyose guverinoma ya Kongo yagaragaza ko ishaka ko ibibazo biri mu gihugu bishyirwaho iherezo, uyu mutwe wa M23 nayo witeguye kugirana nayo ibiganiro ndetse no gushyira intwaro hasi. Ngayo rero yavuga ngo hagati y'u Rwanda na Kongo ndetse n'uyu mutwe wa M23, andi mashya ari bugerweho turaza kuyababwira. Ukore subscribe niba utarayikora kugira ngo utaza gucikwa n'andi makuru mashya cyangwa ibiganiro tukugezaho. Ndabashimiye, mbifurije kugira umunsi mwiza.